وجود وزارة الأوقاف بهيك مبادرات بێگومان ئامادەبوونا وەزارەتە ئەوقافێ دە دەستپێشخەریên bi vî rengî de bi taybetî ku mijar bi birayên nimêşker ve girêdayî ye. تقديم هاي الوجبات ال 20000 وجبة تقريبا Ev xwarin ku hejmara wan nêzîkî 20,000 e, ji aliyê tîma Atayê ve ji bo rojîgir û yadîgahkaran li mizgeftan hatine pêşkêşkirin. Amadebûna min li ser navê Birêz Wezîr, Doktor Mihemed Ebûl Xêşukî ye. لحتى نشكر نحن اول المكان اصحاب المكان Ji bo em spasiya xwediyên cî dêr xelkê civînê û birêz rahîbên vê dêrê bikin. ونشكر فريق العطاء ونشكر فريق Her wiha em spasiya tîma Ata û tîma Keşaf dikin ku beşdarî tîma Ata di pêşkêşkirina xwarinên paşî vê de dibin û ji bo em hemû bibin yek dest. Pêxember Mihemed silavên Xwedê lê bin gotiye: Yê ku spasiya mirovan neke, spasiya Xwedê nake. نحن اليوم موجودين بالدون بوسكو. ام ایرو به هفکاریا وان لدون بوسکو آماده نه کو ام نزیکی 22,000 وجبین پاشیویج بو شوه خدری آماده دکن. افخوارن ده دنابرا باجار شامه و گندواره وی ده بین بلافکرین و نزیکی 40 مزگف ده سوده جه ور بگرن. دا کو روژی گرن دناوا مزگفتان ده بخون و روژیا خو تمام بکن. هبونا مال وریرو پیامه که درباره براتیا جواکی یا دنابرا اسلام و مسیحیه ده. جبک و افخوارن جدل دیرا لتاخا تالیانی یا باجار شام درتکوین دا کول مزگفتان بین بلاف کرن.